bica birangira bamunogoye amaso, bica birangira Samusoni ubuzima bwiwe butakaye kubera yatakaje connection y'Imana. Inzoga nimbi izatuma umena ibanga ry'Imana. Haleluya, izatuma umena ibanga ry'Imana. Kiri kintu cya gatatu, inzoga izatuma utakaza ubushobozi bw'Imana. Abacamanza 19 were ku murongo wa 33 ugeza kuri 36. Samusoni inzoga yamutumye atakaza ubushobozi bw'Imana. Inzoga izatuma utakaza ubushobozi bw'Imana, izatuma utakaza imbaraga z'Imana, izatuma utakaza direction y'Imana. Niyo mpamvu kwiriye kuyiyambura. Samusoni yatakaje ubushobozi bw'Imana, atakaza imbaraga z'Imana, bamumushatsi bamwambura ubushobozi kubera inzoga. Nawe bizatuma utakaza imbaraga z'Imana. Si imbaraga gusa, inzoga irashobora gutuma utakaza n'amafaranga. Nigeze gusanga ahantu umuntu yaborewe, mbona bari ko baramusaka, kandi abamusakaga bari bagenzi be. None bari ko baramusaka, hari n'abandi bantu baryama mu mifurege bazi ngo baryamye mu nzu kubera inzoga. Abandi bagataha ibintu babibambuye n'inkweto bazibambuye, abandi bakagurisha n'izo bambaye kubera inzoga, abandi bagashora n'ivyo mu nzu, abandi bakinjira mu madeni kubera inzoga. Inzoga izatuma ubaho ubuzima utari bwiza. Inzoga izakwangiriza kariyeri yawe, izangiza ubuzima bwawe. Rero ikintu cya gatatu, ingaruka mbi iri mu kunywa inzoga, inzoga izatuma utakaza ubushobozi bw'Imana. Ni byiza rero kuyambura. Narabibabwiye ko atari icyaha kunywa inzoga, si icyaha. Twaravuze abantu bemererwa n'abantu Bibiliya itemerera, ariko rero nubwo atari icyaha, ariko irafise ingaruka mbi. Urashobora gutangira unywa dukeya ariko bikarangira wimariramo ikarato yose. Ni byiza rero ucumva buno butumwa bwiza, ucumva zino ngaruka, ni byiza guhagarikira ngaho. Bishoboka ko wagerageje inshuro nyinshi guheba bikagenda bikunanira, ariko nuko utarafata ingingo. Rero umaze gufata ingingo, birasaba ko bitandukanya n'abantu bahora bazi gusororera. Imana ishimwe cyane. Maze ukagendana n'abanywa gafana, ukagendana n'abantu bazihebye, nibo bashobora kukugira inama, nibo bashobora kukuremesha, ukwereka ati nje nahora ndazinwa. Basa akarorero ndeba nje nahora ndazinwa, ubu ninywera amazi akampaza, ninywera ifani kamaza, nari yibuze na mahoro menshi, nta kibazo ngira, basi ntari nyota ngira, numve ngo ndafise icyaka ku buryo mbuzi ifana no hangayika, mbuzi amata no hangayika. Oya, hari umuntu umwe biyeze kunangira, yakundaga kunywa inzoga, yakunda kuja mu kabare akababwira ngo namizi pasi. Ubwo ahashitse we yashika avuga namizi pasi, muzanira icupa. Bagaca bamuzanira icupa, agaja afata iryo cupa kotomera ryose, akayimuka uko arirangije. Ahejeje atahushi, ture munzanire dusangire n'abajama. Mugabo urumva wamingo ya mizi pasi, mugabo siko biba bimeze harya. Siko biba bimeze. Hariho n'abantu bitwaza ngo nje ntanyo y'itabi ndavumuna. Mwari musi uko itabi barandikaho kandi n'inyuma kwikaraga, bakavuga ati itabi ku bantu batarashikana imyaka 18 ni ikibazo. Ariko kandi bakongera bakandika inyuma utujambo dutoya ati ritabi nuribandana rirafise ingaruka mbi ku buzima bwawe, rirafise ingaruka itari nziza. Ntabwo rero babikomeza bavuga akantu gatoya gusa, nibakomeza bavuga akantu gato. Niyo bari kubasobanura inzoga, ntabwo bigera bababwira ingaruka mbi zazo. Bazakubwira iratuma uruhuka neza, gatuma wibagurira ibikubabaje, ntibazakubwira ingaruka. Ingaruka uzazimenya umunsi waziguyemo, uzazimenya umunsi waziguyemo. Nimba utarabara mugenzi wawe cyangwa mubanyi wawe usanga yaguye mu kaga kubera inzoga, uzabimenya nawe byakubayeho, niho uzahita ubimenya. Ariko ni byiza ucumva ino jambo ry'Imana ko woca uhindura. Birivuga ngo uwumva ijambo akarikora asa n'umuntu yubase inzu yiwe ku rutare, isegengiragwa imvura ikazi gasuriraho, ngariko inzu y'ibizaguma ihagaze kubera iki imase ku rutare. Ni byiza igihe cyose wumvisha ijambo ry'Imana guca urikora. Inzoga izatuma ugirane, izatuma utakaza ubushobozi bw'Imana. Wewe ubwawe nyene irashobora gutuma utakaza ubushobozi bwo kuganza, bwo kuyobora. Bibutse ko usonye mu migani bivuga ngo ntibibereye abana ewere muwere, bibereye abami kunywa ibiboreza. Ngo kubera iki bitabereye abana? Ngo nuko bashobora kuboregwa, ngo bakaca imanza nabi, bakatwara imanza nabi. Hari inkuru zabayeho
nigeze gusoma amateka y'abami babayeho kera n'abaperezida bamwe baboregwaga, bamwe muri bo mu nkuru zabo natoje numvirije baricaga abantu, abandi bagafata ingingo zitari zo zinasenyura n'igihugu cyabo bitewe n'uko bagize, bitewe n'uko banyoye. Ni byiza rero nk'abana b'Imana, birambwira ko Imana yaduhinduye abami n'abaherezi. Nibibereye rero abana, uri umwami kandi ukaba umuherezi, nibibereye abana. Kubera iki? Amajambo yawe birivuga ngo azatuma utsinda, kandi amajambo yawe azatuma utsindwa. Urupfu n'ubuzima biri mu bubasha bw'ururimi. Nuboregwa birashoboka kuzavuga nabi, ugisanga ubuzima bwawe uri kurabutumbereza mu rupfu kubera inzoga. Ni byiza ko yirinda. Ingaruka igira gatatu, reka bariyo turangirizaho, inzoga izatuma utakaza ubushobozi bw'Imana nk'uko Salomo yatakaje ubushobozi bw'Imana. Turafise inkuru nyinshi muri Bibiliya z'abantu bishwe kubera inzoga, tuzagenda tubarebera hamwe, z'abantu bamwe bari bikururiye ibyago bitewe no kuboregwa. Imana iguha umugisha. Biroroshye cyane kwiheba, fata ingingo. Icya kabiri, tandukana n'abantu bazinywa, tandukana n'abantu bazinywa, utandukane n'ikibanza gikunda kuba zirimo. Hari umuntu ushobora kumva banakirumurikiye, bagakirumurira no ku metero 100, akubwira ati ari umuntu anyoye ikiyeri hariya ku metero 100, akumva akamoto kayo, akumva kariko karamukurura. No, n'abandi bantu uzumva ngo je nanyoye itabi ndavumuna. Oya, uzarihebe, uzafata ingingo, uzauva rimwe, uve kabiri, uve gatatu, irya kane bizokwiheza byo nyene kandi ntuzapfa. Ragadoski bahate. Hari n'abandi banywa nk'urumogi kugira ngo bibagize ivyumviro. Umva nkubwire, nubu imbata yabo ruzakwica kubera ivyumviro ntabwo bikugwaho n'ibintu umuntu yanyoye, bikugwaho n'ijambo umuntu yakiriye. Ijambo niryo rihindura ibitekerezo, niryo rihindura ibitekerezo by'umuntu, kubera umuntu agenda n'ubumenyi afise, umuntu agendana n'ubumenyi afise, umuntu asa n'ubumenyi afise. Ngiye kugusengera wewe ufise inyota y'inzoga kugira ngo Imana iyimare ku buzima bwawe. Kandi amakuru meza nayo nuko umuntu wese yanywaga, tuzarangiza kino cigwa Imana yo mu ijuru yarakuyemo iyo nyota mu buzima bwawe. Fata ingingo gusa hamwe n'isengesho ryacu no gufata ingingo kwawe, ndetse no gutandukana n'abantu baziguhereza bazinywa, no gutandukana n'ikibanza zikunda kuba zirimo. Uzambwira, uzisanga warayihebye. Imana iguha umugisha. Kandi kuba warayinyoye cyangwa uyinwa ntuyagirize wumve ko Imana ikwanka. Oya, Imana iragukunda, Imana iragukunda, gusa irashaka icyo kintu ugihagarika kugira ngo bikunde mwe mu w'Imana abashe kuzura muri wewe. Ndibukana n'umugabo yitwa Yohana, nawe nyene yari yarabugiye kunywa inzoga, ndetse na nyina wiwe yari yarabugiye gukora. Kubera iki? Biri kivuga ngo azakuzuzwa mwemu akiri mu nda yiwe. Ngo nimuzomuha ikiboreza, namwe nimuzanywe kukiboreza. Bisigura ngo umuntu yuzura mwemu w'Imana nakwiriye kunywa inzoga. Ngo umuntu atuzura mwemu, umuntu atagira mwemu, umuntu atana kimwe abiziho ibya mwemu, n'inwere ntangurane. Ngo umuntu yuzura mwemu yera, yuzura mwemu nakwiriye kunywa, kubera igikorwa cy'inzoga mu buzima bw'umuntu nicyo gikorwa mwemu w'Imana yaje gukora mu buzima bwawe. Rero iyo uri kuranywa ukaboregwa, mwemu w'Imana wamimye ikibanza. Niyo mpamvu nababwiye ingaruka mbi ya gatatu, inzoga izatuma utakaza ubushobozi bw'Imana. Reka dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu ndasenga umwene data, birashoboka ko yarafise inyota yirabasuvra riganoske y'inzoga ndetse n'itabi n'urumogi, ariko ndasenga ino nyota irangire ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Hari amakosa menshi yaguyemo, hari ibintu byinshi yakoze bitewe n'inzoga, ariko rero ino saha ndamusengera kugira ngo iyi nyota imuvemo, ubuzima bwe bushinduke mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, ndagushimiye ko umuvayemo inyota mu izina ry'Umwami Yesu, amen. Imana iguha umugisha. Niba ari rya mbere ukurikiranye ino video ubutumwa bwiza, gira partage, ugire sabone cyangwa subscribe, usangize kandi abandi. Imana iguha umugisha. Wifuza gusengerwa cyangwa ufite ikibazo, urashobora gutwandikira kuri WhatsApp, tuza kwandika ngaho munsi, uraza kwibona aba ari utwandikiraho. Imana iguha umugisha.